Alguna pregunta més? I comencem els millors. Amb el número 10, la reina d'Anglaterra li dedica un missatge a la salut. But Prince Philip and I want to take this opportunity to offer our special thanks and appreciation to all those who have had a hand in organizing these Jubilee celebrations. It has been a massive challenge, and I'm sure that everyone who has enjoyed these festive occasions realizes how much work has been involved. Ole tu, ole! I el número 9 és per a les dues fans més boges de la salut. Te lo juro que la sigo desde siempre. Llámala, grítele. Es la princesa del pueblo, pero a mí me encanta como es ella. Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. ¿Qué es lo que te gusta de ella? Pues todo, como habla y todo. No. No es un chiste. Grita, llámala. ¡Salud! ¿Quieres ser como ella? Pues sí, no me importaría, la verdad que me gustaría. Que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Es que llevo aquí desde las 3 de la tarde por ella, solo por verla a ella. Caram, això és molt fort. He sido yo. Más bien había contras. Hasta que se han dado cuenta el calibre de hombre que era. Que sea sincero. Amb el 8è lloc, des de Rússia con amor. Час, когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов в праздничный вечер. Новый год. Все мечты исполнит новый год. Мы на год запомним новый год. Не жалейте свечи, новый год. Новогодний вечер. Новый год. El número 7, un president orgullós. We try to explain to them which is our reality from the point of view of our history, of our language, our institutions, the personality of our people, and our will of self-government and self-determination. But of course, at the same time, we try to explain to them what is the reality of Catalunya from an economic point of view. Paraules carinyoses. Amb el 6è lloc, el rap que es ballarà aquest estiu. Salut! Salut, bonjour, à bientôt et bonsoir.
plus tard, à demain, à tout à l'heure et au revoir. Salut, je m'appelle Étienne, alors comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Émilie, ça c'est une amie Adèle. Salut, bonjour, à bientôt et bonsoir. À plus tard, à demain, à tout à l'heure et au revoir. Enchanté Émilie et Adèle, alors comment allez-vous? Ça va? Et toi Étienne? Pas mal du tout. Salut, bonjour, à bientôt et bonsoir. À plus tard, à demain, à tout à l'heure et au revoir. Espectacular. I el número 5 és per al millor reconeixement internacional. Thank you. Good evening, everybody. Good evening. I could not be more thrilled to be here tonight at the White House Correspondents' Dinner. It's a great crowd. They're already laughing. It's terrific. Chuck Todd, love you, brother. I'm delighted to see some of the cast members of Glee are here. And Jimmy Kimmel. It's an honor, man. What's so fun? My fellow Americans, we gather during a historic anniversary. Last year at this time, in fact, on this very weekend, we finally delivered justice to one of the world's most notorious individuals. Now this year, we gather in the midst of a heated election season, and Axelrod tells me I should never miss a chance. Beautiful. Amb el número 4, la sorpresa de la nit. I el català de l'any és... Salut Espinassa! En tercera posició, de català de l'any a català de l'any. We play awesome, 11 against 11, we play awesome, 11 against 10. That's the reality. So Arsenal is a very good team, and they didn't make 3 passes in a row. So we create many chances, we kicked a lot of control, and we play in a perfect game. They defend very well, but their philosophy, their quality is control the ball, take the ball. They didn't pass more than 3-4. Molt bé, estupendo! I el número 2 és per 2 polítics ben avinguts. Guten Abend, meine Damen und Herren, und ganz herzlich willkommen aus dem Élysée-Palast hier in Paris. Ich bin zusammen mit dem Kollegen David Püßlerin befragen und den französischen Staatspräsidenten. Guten Abend und bonsoir, Monsieur. Guten Tag. Monsieur le Président, Deutschland und Frankreich gelten ja als die Motoren der europäischen Integration, aber jetzt sieht es so aus, dass Deutschland nicht nur wirtschaftlich den Ton angibt, sondern auch politisch. Kann ein selbstbewusster Präsident der Republik das eigentlich akzeptieren, so kurz vor den Wahlen? Das ist nicht die richtige Vorstellung von den tatsächlichen Abläufen. Europa stand monatelang am Rande des Abgrunds. Europa hatte die schlimmste Krise seiner Geschichte zu bewältigen. Und um die konkreten, richtigen Antworten zu geben und die Explosion zu vermeiden, die eine Katastrophe bedeutet hätte, brauchten wir als Kandidat anträte erst. Die Deutschen sind fleißiger, sie arbeiten mehr und sie arbeiten länger? Also erst einmal möchte ich auch noch etwas Grundsätzliches zu Deutschland und Frankreich sagen. Wir haben eine Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, die ein Wunder ist. Ein Wunder für die Menschen in beiden Ländern. Und die Franzosen werden ihre Wahlentscheidungen treffen, wie die Deutschen ihre Wahlentscheidungen treffen. Aber es hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland als ungeheuer wichtig erwiesen, genug Stellen der Motor sein sollten. Interesse an diesem Gespräch und einen schönen Abend noch aus Paris. I
I per fi, amb el número 1, el millor dels millors. Els jugadors del Barça es rendeixen a la Salut. Moltes gràcies per tot el que ens has donat. Dir-te que... donar-te les gràcies, sobretot. Res, tot va començar aquell dia al despatx. Agradecerte de una forma todo este tiempo, per tot el que ens has fet disfrutar, per tot el que ens has donat aquests anys. He disfrutat moltíssim, hem après. Una infinidad de cosas que te agradecería. Intentarem seguir la línia que ens has marcat. Que he sigut molt feliç, escoltant-te. Tot ha sigut extraordinari. I el que t'ha dit tothom, això és casa teva i t'esperem. Que sigui un fins aviat, com tu vas dir, i espero tornar-te a trobar aviat. Una abraçada forta. I aquí t'espero, com vulguis. Y bueno, que ha sido un privilegio pues estar a tus órdenes, la verdad es que sí. Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo.